akashizira haro arushanga kanisa ya St James Cathedral oburebezi ninkore nho kwayizirinje 20 zerundanira konja kurangira makuru marungi ga nohiri uvo barukurabira omukweshongora Christmas abantu bakinterpretinge munonga abantu bombyaro nibageta ngo okrisamani mwene bazo mu nyama bazo mbitoche konkimwe kimwakora kuija kutumanyisa Christmas eche kumanyisa nimba shabaro muchowara hano okwetegura no hiroko kwaretana kwaya kuruga Nyamitanga Cathedral aba babashenikerizibweho n'abasacerdote kwatama Jesu omungalo otobusingye bwa mukama beni. He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Nuwa mukama w'obusingye kare wondizo obusingye waga kugura topu basi gambo okuba omuntu akaturo muri itwe akaba nkiwe nanye. God is taking up our human nature. That is love. Twaza a University of St Joseph akashuze Nyamitanga uku abasentine babukwatiraho n'ibyoma bitarimo na bimwe byakanyabwenje magezezi ombere bya hati nzetagwa munonga kutera bintu bivukaje ombere bya covid okushomesa okora bo muzakara magezi kukeyongera munonga ahabwa covid ahabwa covid yizire za computers niza kutiyamba munonga omukushomesa bejibikira munonga bikwatira na kare magezi omukushomeseza okora bo mbakara magezi abana bakaguma wabo nite tukashomeseza aha aba TV West ndisenyomo Gideon.